UMLA ka maulai uba piti sau kami henek singi thodin khat sau tarik uno pra ula jurip ya kanala ka balajot badon kam benchina hablok tu maulai slegaria ha kani ka jungjurip ladon lang urang ba shinong uba si sulai rang ba dong uba je ling bat kinong kit kam shinong hadin ka jungjurip UMLA ulapan pau sha ka shinong ba unsa shimkhia banle ya badon kam ba ya ki jingdon kam ki bakirki na ki bakirki tam unom eno bat unle shwa ya kam da ka mensim ka ba don ka jikli nam ta ka jingbit jingbiang jong ka Shnong Slagaria dengan lapte bi ngong pe na kaliang joki nong song snong na kani ka dong dang ni kat balben kat baharman ba ki no snong min kle kendu inga ngong ba da kan mong ka bala ngi don kam ba pin de shwa ya ka ba don kam do kam ki e ngala ila jong khwat man ta ki smu thu ba da kini jong baharman kini balben kini no snong wan kum tu da nga shongai ki to musim juga kam kam don ki jingkhia stuk than ka do hadu kan do ke jinge jing dong song snong da kwan hang ni matang i ke jinge an snong na ka dei ne slap na ka dei ne koro na ka dei mata si shorom te to na ka ka jonga hi ba mong jimut yo wa snong te ka ni ban kan ni na ka wi ka long na ka mata ka jikko ju suba jo ka ni ka nala na ni to ka puldi hi ka la bo skim jimut skim na puldi ka long na ka ba ka wi ka long tap slap ba ka wi tap slap mo pe ni ka ka puldi haju ko pa ba long banyak kali kontrai ka pembentan suku ha baka nakaliang jong ka sokam dia bisa sokam mereka bisa dengan penshwa yang ka kam kerki dengan don kam kerki mata kan ni ka stop ni don kam le kerki mo ba mo ni ka stop ni dan ka ni sadien ka pro sadien lampu tu ma atau tu ka pro ni le sha ka ba kerki shwa mata kalau tak jingbit yang ke bawah ke bawah, orang ajar berbahasa, ini kalau kita tidak yang mentah ke bawah. Kemudian khidmat hi ke nak yang juga kan kan sokomen, abang roy kapar ke dalam pos nombor hal. Atau linti sekian ke biang, kanala ke suba, ke ke biang, ke jalan kamu duduk besok ke biang, baru ke biang sokomen. Dari abang kita sedang ke biang, tenggarong sok ya kan. Kemudian khidmat ini teristom, nak teristom ni. Nak tak jingbit yang ada apa mulai kondisi ini kalau kondisi kalau biang kebit baru ikopar udah sudah jadi sekarang nak jingbit ujung play pada ka kunjuru dan jingbit nak dia jingbit no sedang kita lap mari di syakri ham hatam nak bertajuk mulai kondisi kita nak kau ajong baiba ka kamemeli ka ba kamemeli di balong meli menswa sup supaya petang ka surak supaya petang ka naik dalam biang mantap dia jilong ambil mata haptip kadu kasuk kajinjar kistam kajing kedu kajiran kabalas ni mata wala along mukpa jong kayeng mata mukpa kayeng haptip do khau haptip do kajing kabam kadi haptip high school haptip jaga by college haptip jaga mata jaga bayeng basam haptip jaga by light haptip nado sedang mata mata kadu fat along hatur kam haptip nado sedang dengan songu ayah ke bot khat ka kalong ya ka bot khat ka basungku bantip ya ka jigi aja pak ba lor simet banga ka ong lor simet ko besok ke di bentaj ngaru kalau nak bentaj senang haki kejuan juga hari ke por matang je pe syar bakat ki syar bah seni ki ni lek syar ta bakat ki de ajur pas dong dari put kat bahaswa kani orang ba shnong ulapan pau bo kum kin nong mulai ki dong bedon bok na ki bedon bok tam bagla yo UMLA uba shimkhia ba ulalong balakloi banbu kijing terwa khmat ka shnong wat habakin pen pau ulapan pau ru bakim yo kot komuni UMLA bat usanya skam ha UMLA bayaka e ka ba ulakular on pendem tengi kum ka mulai constituency hi bra kawai ni dan bok bangin yo nong mikngan balong dynamic umdei ta hapo yang assembly hendai sabaru ladani ot ninam hakano kono kalian ru I kloy iwan wood teng idan ke ba I ma I propose ma I yang ngan le kata ju kham dan ka ki MLA ki ban propose dalade ya kono scheme ka ba ki ni haban ot ban nam ni haban lej ban kerpa di dan dai hayuba proses pade ipet ya kijing don kam jong kisnong kitau tengi don bok mangi ka maulai constituency ngi don bok bangi yo MLA si sao ba kit khia nam tak constituency te nga khmel ki ba ya kijing wan ka jong I mentak singiru in ban pet ya kini ki jing jong kisnong bro arliang jong benong lum bat ka
Selai karya keba ihi dalade ilawan tad tan suyo ko komplain na kinig nong song ilangan de nga kermen baya ka ba i ila kular in pedat ba ka ka bangang kwa ban ong hangni hindia kalong ba ya ka jingkular ka jong i namta hi kene ka surok ka ba i mula proposi mi na du nang te hadu ni banyadat ba kalong ka ikme inti lada kamlong mentah apa kene usnam sistem asnam gai idan ka jingmut badle ya kata Hadin kani uba piti sau kami ulaya kendu ulu ya ka Nyotrap Tourist Taxi Association hapo ka jingalam jong uba tip lang nong bet working president bat ulano senyang da kasong pisa sya kani kaseng kabalama jing hakini kipor khangdam namar bakim yo ban kamay hong ai kublai kerpang nagaliang jong ka Nyotrap Tourist Taxi Association kaban nagaliang joki gidon kimambar haro sispa kandai pulai ngut ki kimambar bat ki kali gidon maki ge ki kamay yang ni hapo jong jelahi berkoi itu hakan ni ke lockdown hakan ni ke kajingi pengimat tahun COVID-19 kan ni ke pandemik tanah kaliang jong ka nak kita driver jongi ke badai jong ki tourist taxi jong ka Nyotrap di kelemat sibut kajingi ka badai berka kamai kaji komlong show di tanah kaliang jong ngasuk kiam ha di kelewan ni kedua inga ham kartu ni port di tanah kaliang jong ngong pek nagaliang jong along baklo berap antara jong pi marga benta ka jong ngalong pa jong kawa konsumsi hi borokawai markum juru beriu betul isi nak benta jong jelahi borokawai dengan jong ki paiba kiton ki paiba ki ba syong sia bar jong kamula ru kiton ki beriu ki ba jenjar stom hamtam ni lockdown ki kendo ong syong si ki kala patai la ka jong jaka sa jong paiba ngi wa kendo ya pi nomor ba ngitip bak jirap ha nak benta jong ki bedo besok ti ngimi osyo ke belai ke skin dok sedong pe ngiting mde betabut senin de ngitip bak jirap de ngiwan ban ut ban daw spi nak kala ngajo jong pai ba ti ke benta jong ki MLA ke mod jong jelahi ba ko ada ke benta jingi banjerap nak benta ji pai ba ki basyam ni ke jejar ke sistem ke kedo hiran marga ni ke benta jingi du ban kendap banjerap na benta association of fair yo bun ki asin ngai rap na ke ni lockdown bar komuju ni na po jong ka mulai konsekuensi ru ajan baro hi ya irap kada kaliang jong ke Nyotrap Tourist Taxi Association ni na kaliang joki na marba na kidan bispak da fulai ngut di member joki di na kaliang joki gel hap ya kabar yang duk bol ki pano perjor pan pandem ke jerap na ka peta asun dengan hang ni ke por mata angas ko ya kaban ai ke jingkular na ka benta jong ka Nyotrap Tourist Taxi Association bat ki ka asun ki badan ha pamulai ba jong jelahi borokoi kau ngi paiba kanu ga jinge ngano bang keluar betul kat bapi la ka de kemet ari kemensim la ka de mata ka jingra pro ngi dorangkat itu hakan ni ka por mata nomor la sya nomor nakilang joki na le ka daba jo na asun la sya ka sing sam jingrap na ka benta ki spak na pulangut di nakaliang jong ngaru kemudian dan bentalang nak bentakan ke jisam IT yang ni bisa bakasan hajar tingkah kan IT mutah i working president polisi sekretari membar nak bentakan juga dan bentakan juga bensak banirap nak bentakan membar juga tak boleh uba tip lang ulai kublai ya UMLA ber ulapan pau bahapo kaseng kidan baro sispa khandai pulai ngut kidokot ber baro kidai kiparado para senam liang aku working president jong ka Nyotrap Tourist Taxi Association dengan mentah mat dengan ba piti south ni kum MLA jong kira mulai pe ke bangi kum ki driver tourist taxi badan ta ko mi ga sun jong ngi akan duk jong sibun hambai dei bakane ka lockdown pe ni ban pan kat ba ila ai mo kum ke jing kersan yang ngi bang ngimot bangin ai jing rap ya ki driver jong ngi badan pa sun jong ngi kan ka Nyotrap Tourist Taxi pe borok imam ba jong ngi ro ngi don kum basis pa khandai pulanyun di kani ru barok ide tang ki driver bedon ni po so ngi ide tang ki khasi la ne ki perdok senam dungi sudah tengi nak kaliang jong action ngi don ki jing sukhya ka ba ni akan du akan ni ka lemat ba menta bangi nimyo ru sisien ro bangi le kamai siti sa asam te mentang wan khamat ni ba mau ban pan ni rap langkat bai don ila ai ban rap yang ni